Maayong buntag sa tanan. Okay? So salamat sa Ginoo sa lain nga adlaw nga gihatag ka nato no. Nga makasimba na sadta. Ug salamat pod sa maayo nga panahon. I hope no nga unyang alas 10 ingon ani gihapon no. Kamong mga taga simba sa alas 7, simba pod mo og alas 10 para maka-experience mo sa milagro every 15 minutes, no? Nga muulan taliwala sa kainit. No, wala mo ka-experience ana no, kay gasimba man mo sa alas 7. Sa alas 10 no, kada 15 minutes mutulo ng ulan diha oh. Milagro. Diba? So anyway, no, salamat sa Ginoo for this opportunity nga makapaminaw na punta sa iyang pulong no. So let me begin by telling you a story. Storya sa usa ka pastor no nga sa usa ka simbahan. Ngayon pare-pareho pud ani no ilang simbahan na ay nasa walgit na ay dalan sa tunga. Saka siya sa ilang pulpito, no? Diri ingon siya. May buntag sa tanan, no? Kani akong mensahe karon, ako na ning gihatag sa nilabay nga tulo ka bulan. Nang title niini akong gihatag nga mensahe, mahitungod sa kaluwasan. Now, kinsa sa inyo ha ang nakadungog na niini o kinsa kadtong nakadungog og nakahinumdum ni ani nga mensahe. So nag-expect siya kay tulo pagod ka bulan, no? Kahinumdum gyud, nagi nakahinumdum bisag isa. Uy kay na-shock siya kay wa gyud nagpataas bisag isa. So medyo na insulto ang pastor siya nga, wa gyud nakahinumdum ninyo. No, bisag nagod yang asawa diya sa tubangan, no wa pa ilang asawa, wa gyud kay dumdum. So ingon siya nga, "Why nakahinumdum ninyo? Hala, pamauli mo." No? Papauli niya iyang congregation, lakaw ang pastor, nigawas sa simbahan, niuli sa ilaha. Na-shock ang mga congregation, imbis nga gipapauli, wagin nun sila na mauli. Kaya sige sila istorya, unsa man si pastor nga, high blood man. No? So grabe lang hingong basig na pinagdadaanan si pastor, no, ana-ana. Nanggawas na din ang istorya ka ng Pinoy, bitaw nga style nga, nakadumdum biya ako, pero walang gigong may pataas akong kamot. Nagulat-hulat lang pod ko sa uban nga magpataas. So pagka sunod nga Domingo, no, siguro ang congregation naka-learn sila sa ilang lesson, saka ang pastor, maura gyapon yang gingon. Kani akong mensahe karon gihatag nako ni nilabay nga tulo ka bulan. So kinsa sa inyo ha diri ang nakadumdum o nakadungog niini ug nakadumdum na ani nga mensahe about sa kaluwasan. Naka-learn man sila sa ilang lesson. Pataas sila tanan og kamot. Na-shock ang pastor siya nga, kadumdum di imong tanan? Nahala, pamauli mo. Nagpapauli na sa sila, naging sila nahimutang, no? Gawas ang pastor, uli, istorya naging sila. Noon saan man si pastor nga, naman siguro ni ganahi, hatag mensahe sa tuwa kay, karon nga nakadumdum tang tanan, papauli gyapon ta. Gawas din ka ng mga leader-leader, bitaw, mga leader-leaderon, yan din gitapok yung mga kauban sa simbahan. Mag-meeting ta kay para sa sunod Domingo, sigurado nga dili na kita papaulion niya ni. Nung siya nga, sunod Domingo, tungaon na to, no? Ang katunga, magpataas, ang katunga, dili. Saro papaulion ta ni pastor. No? Tinuod man siya nga, para dili ta malibog, kaning mulingkod sa wala ni pastor, dili mo pataas. Kaning mulingkod sa tuo, pataas mo. Abot na sa si pastor, pagkasunod Domingo, tuod man, maog hapon yung entrada. No? Kinsa kadtong nakadungog na sa inyo, ang mensahe, o nakadumdum. Tingala siya kay smiling kay ang mga congregation. No? Una-una sa congregation, usahan gina ko ni namos pastor karon, wa na gini siya daganan. Wala nagpataas diri pataas tanan. Siya nga, uy. Itong niaging Domingo nakadumdum mo karon, nakalimot na pod mo. So katong mga nagpataas sa iyong kamot nga nakadumdum mo, istoryahin ninyo sila sa mensahe o kabalo na mo. Pamauli mo. Sahan gyapon sila sa pastor, no? Tinuod ato ang pastor, wala gid siya naka-prepare og message for 3 Sundays. No? Muna nga ug tuod man karon pod, bitaw. Kani akong mensahe nga ihatag karon, ako na pod ning gihatag more than 10 years ago. No? 10 years ago. Naghimo kog manusip niya, nakita na ako ni ba? And kuan ako nga napanalanginan po ko nga mensahe. Again, akong gibasa. So yung ko nga, timely po siguro ning ako ning ihatag balik. Na ang akong pangutana. Kinsa sa inyo ha, ang nakadungog na niini, og nakadumdum. Ma'am Telma? Kadumdum ka?
So, Ma'am Telma, ali diri sa taas. No? Kaya nakadumdum ang ka-istoryahi sila. Dayon, kabalo na mo. Pamauli na dayon mo. Bitaw, may buntag sa tanan. So before ta mo padayon, let's bow down in a short prayer. Among Diyos nun, ug langit nun nga mahan, salamat Ginoo sa adlaw nga gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa imuhang gugma ug kaayo kanamo Lord nga imong gipakita sa lain-lain nga pamaagi. Nga taliwala Lord sa mga problema, taliwala Lord sa mga gisagubang sa matag usa, sa matag adlaw. Ikaw Ginoo na remain nga faithful kanamong tanan. Salamat Lord sa adlaw nga imong gipasidlak, sa hangin nga imong giginhawa. Ginoo sa maayo nga pagpamahulay Ginoo sa pag-renew nimo sa among mga kusog sa lawas, sa pag-ayo nimo sa among mga balatian, sa pag-provide nimo sa among mga panginahanglanon. Ug karon Lord Ginoo sa among pagtapok-tapok arang Lord sa pagselebrar, pag-culminate Ginoo sa simana nga faithfulness nga gihatag kanamo. Lord, panalangini ang imuhang pulong among pag-aambitan karon nga makahatag gid kani Ginoo encouragement kabaskog sa among kalag Ginoo. Panalipdi kining lugar-lugar asa kami Ginoo nagasimba nga walay mga disturbo nga magmalampuson Ginoo sa pagkuha sa amoang focus diha Lord God palayo kanimo. Naot pod Lord nga sa among mga madunggan magpabilin kini sa among kasing-kasing ug unahuna ug amo kini Ginoo nga maggamit sa adlaw-adlaw namo nga kinabuhi. Dili kami mogawas niani nga simbahan Lord nga walay sulod ang among kasing-kasing Ginoo. Punon kini nimo sa imuhang pulong sa imuhang mga ipadayag kanamo karong adlaw. Sa ngalan ni Hesus, amen. Now kinsa sa inyo ha diri naka-experience nung before that ato sa ding basahon ang ato ang text karong kabuntagon no makita diha sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 ngadto sa 41. Okay? Di ko kabaloon saon pag-translate sa English to the other side. So ingon si Anson, pagtabok sa pikas bahin daw, no. So atong basahon no. Sa pagkagabi na miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, dali motabok kita busa gibiyaan sa iyang mga tinun-an ng daghang mga tao nga nagtigom ug misakay sila didto sa sakyanan nga gisakyan ni Hesus. May mga sakyanan usab didto nga midungan kanila. Ug sa nagalawig na sila, kalit lang mihuros ang kusog nga hangin, sige ang hapak sa dagkong mga balod ug hapit na mapuno ang tubig o sa tubig ang sakyanan. Okay, apan si Hesus didto sa ulin, no, sa tumoy nga bahin sa sakyanan natulog nga nagaunlan, no? Gipukaw nila siya miingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga malunod na kita? Busa, mibangon siya o gimanduan niya ang hangin o ang mga balod, hunong, o mihunong ang hangin o milinaw ang dagat. Ug miingon si Hesus kanila, nganong nangahadlok man kamo? Wala ba kamoy pagtuo kanako? Nahadlok gayud sila pag-ayo ug miingon sa usag-usa, kinsa gayud kaha kining tawhana? Nga bisan ang hangin ug mga balod mutuman man kaniya. Okay? So, kinsa sa inyo ang naka-experience na nga misakay og barko nga hapit malunod? No? Kuy na aday no? Ako sa naka-experience po ko ani, no? Mga sobra 30 katuig nang milabay, mga 8 or 9 years old ko ato. Katong panahon nga giingnan ko sa akong papa nga ron adto ta Pikas sa island sa Bohol, no? Kabalo na mo ani mga bulanon, di ba? Kailan mo mga bulanon, no? Kani mga bulanon muuli gina sila Bohol kaisa sa katuig. Kaya nga naman, moapil og pista. No? Pista. So, kabalo na mo kung naamoy mga trabahante, kauban sa panimalay, mga kauban sa trabaho nga bulanon. No, sa musugot ka o sa dili, no? Muuli gina sila Bohol. Dili na sila mananghid. Unsa may ilang gabuhaton? Magpahibalo lang. No? Naakoy tao sa una nga ingon siya nga, sir, kanang muli kog Bohol. Huy, ayaw kay ting sweldo karon. Ting sweldo karon nga. Kailangan na ka diri. Sir, kanang naanak ko sa barko, sir.
Nya pananghid pa day na. No? Pahibalo na lang. Ingon siya sa ako, sir, mananghid ko sir nga muli ko. Wa man ka mananghid, nagpahibalo na lang man ka. No, kay kana sila murag torture gyud na sila nga dili makauli og buhol. Kay ako naka-appeal pud ko ana no katong before ani naka-uban ako. Nakita gid ako unsa ka enjoy kay gusto gid nila kaunon kana ilahang mga childhood nga mga paborito bitaw. Sa buhol kasama sa humba nga pinamala. Uy. No? Sausaw dayon sa suka nga daghag sili. Bahaw dayon, no? Kanang kabaw nga gikusahos. No? Or kinilaw nga kabaw, katilaw na mo? Ay lami kayo. No? Kana dayong mga minudo, apritada. No? Nya sa hapon na adayoy kanang puto, suman, kutsinta, unya kanang sikwati dayon nga dili maputol pag imong naon no? Piso kayo. No, prior pa sa pista, dispiras pa lang, pag-ihaw sa baboy, sinugbang atiyan, atay, kasing-kasing sa baboy, imnan dayon sa tamis daw kay nga tuba. No? Unya, ang pinakalingaw yun, kanang ilang mga storya-storya ba? Magstorya bitaw sila sa kabatanon, nga grabe nga katawa. No, muna nga, kung dili ka kauli, maguna-una ka muna nahitabo ka sa buhol, maghilak gid ka. Lingaw na kayo sila karon dito. No? Lingaw gid kayo, grabe nga kinataw-anay, no? Ang uban dito, mahubog na, muhigda, pagmata, balik na sad, no? Lingaw gid kayo. Muna pag-ingon sa akong papa nga, Ron, adto tas buhol. Excited gid ko, no? Bulan po to sa Mayo. Kay kanang bulan sa Mayo sa buhol, pagsugod og May 1, no? Pista na sa Tagbilaran. Pista sa Tagbilaran, dispiras na sa sunod nga baryo, lungsod, no? Hangtod mahuman ang Mayo, pista pa na didto. So pwede sa buhol nga the whole month of May di ka maglungag, no? Sa buhol ang pista walay imbitar-imbitar. Abri ra nang portahan dia, saka ra na bisag kinsa. Way pangutan na taga-asa ka, wala. Basta na mosulod hatag pato, no? So buhi gi ka didto. So Mayo pod to gingnan ko sa akong papa uli tag buhol ron. Paglakaw na mo diri sa pier sa buho sa Cagayan, mahinumduman ginako no mga paniudto man to mga alas 12. Linaw kayong dagat. Clear kayo ang sky, no, ang langit. Wa gyoy mga murag alarming nga situation. Mo nga paglakaw na mo, mura pila lang ka minuto katulog na ko. Pag nakamata ko mga 3 ka oras sa milabay kay naa na may naghinilakay. Naa na gasiningitay, no? Mga tao gadagandagan na sa barko. Nya pagtanaw na ko sa salog, puno nagtubig na third floor. Yang balod pa imo nga pari-pariho na kadako sa barko, kada hapak sa balod sa barko, no mutakilid gud ang barko nya mo vibrate ba? No tung tinuod gyud no kay naagoy sound. No? Mutakilid gyud. Unya puno na og mga bisan unsa nga butang galutaw na dito sa salog no? Naay mga sinina, medyas, chinilas, no naay suka sa mga tao, silupin, no luod na gyud. Nya ako pag mata nako mura kog nasyak ba? Di ko kabalo sa akong buhaton. No? Gusto ko muhilak pero dili ko kanulay luha mo gawas. No? Gakurog-kurog na akong tiil. No, gakurog-kurog na akong tiil. Unya, di man ko sa akong buhaton, akong giuna nga gibuhat. Nangita ako sa akong chinilas. No? Nahinumduman ako gibutang nako sa ilalom sa kanang bed before ko natulog. No, nagdungo-dungo ko dito, tuwad-tuwad ko. No, kaya nga akong chinilas bag-o kayo. Blue nga Spartan. No, nga gahinay-hinay pagid kog lakaw ato padulong ko sa kuan para di mahilis. Kay lami kay niilabay ganang batulata bitaw. Lupad gid ang lata ni ba? Ana ko bag-o gud kayo. Kay mo man ta akong request pa pag matutog buhol palit tag bag-o nga chinilas diha, no? Palitan og Spartan nga blue. Dungo-dungo ko. Kita na ko tuanas tumoy. Galutaw-lutaw. Kung di na ginako ni makuha niya. Nay, kasinggit sa kuha, pero di ko kasabot. Sa iyong ginastorya, paglingin ako akong papa. No, ambot nga nung layo, misa akong papa, asa to siya. Sige, sagsinggit di ko kasabot, kaya nga hangin ba? Bisag asa nga direksyon. Gana. So duol akong papa sa kuha na siya nga, unsay imong gipangita? Iko nga, pa, akong chinilas. Bago kayo to. Siya nga, mga lunod na ta, mga matay na ta, chinilas pa imong pangitaon? No, ali diri kay tauran ta ka og life jacket. No? So pariha po sa experiencehan sa mga disipulo, muna nga pagbasa na ko niini no nakarelate gyud ko sa ilaha. No? Gingnan sila ni Jesus nga ali, mutabok ta sa pikas.
og nisunod sila kang Hesus og diha nga sila naglawig na, no, nasagutan nila kining kusog kayo nga bagyo ug tanan sila nataranta. No, tagaan ta mo background sa kaning lake nga ilang gitabukan og mga disipulo. Kaning lake gitawag ni nila og Sea of Galilee. Libog, no? Lake pero gitawag nila og Sea of Galilee. Kay ngano man? Bisan lake siya tungod kay lapad man kay siya, no? 600 square miles. Dako pas Cagayan de Oro. No? Sumura siya og dagat tan-awon. Okay? In kani siya nga area, ang kaning Sea of Galilee o kaning iyahang mga surrounding nga mga patag, no? Surrounded ni siya by hills and mountains. No, normally, kung usa ka lugar gipalibutan og mga bukid, dili unta kay na sila maka-experience og kusog kay nga mga bagyo. No? Pareha sa ato diri sa Cagayan de Oro ba? Normally, no? Used to be dili gid ta maka-experience og kusog nga mga bagyo. Pero nakaagi naman ta diri katong Sindong, no? Pablo. Pero dili pareha sa uban lugar kay ngano, protected man ta by the hills and mountains of Bukidnon. Ang mahitabo maguna na kung ang bagyo moagi siya sa mga bukid, ang iyahang hangin muhinay. Ang mga tubig nga iyang dala makuhaan. Muna nga pag-abot niya diri sa tuwa, hinay na siya. No? Pero normally mao na siya ang kakahitabo, no. Mao bitaw nga ang kaning mga katong nga lugar usually dili gito sila ka-experience kinana nga kusog gid kay nga bagyo, no. Ang mga disipulo pod sa 12 ka mga disipulo naay 5 ka mananagat, no. Banggiitan eksperyensyado nga mananagat si Peter, si James, si John, si Andrew, kinsa pagatong isa? Napay isa, basta 5 na sila. And almost all sa mga disciples, dili na sila kanang foreign o dili na bag-o sa ila kining Sea of Galilee. No? Kadaghanan sa ila nakatabok-tabok na diri, no? Nakatabok-tabok na nga area. Mao bitaw nga pag-ingon ni Hesus nga manabok ta sa pikas, no? Sa walay pagduha-duha ni sunod gyud sila. Kay ngano man, wa man sila nakita nga murag alarming nga sitwasyon. No, kabalo ka kaning mga eksperyensyado nga mananagat, no? Ingon nila makabalo daw na sila sa panahon sa sunod nga mga 3 or 4 ka oras nga moabot, pinaagi lang sa pagtan-aw sa panganod, sa hangin ug sa dagat, no? Makabalo na sila nga unya mga 2:00 balod na kay ni. Ana na mga experience daw nga mga fisherman. Mo bitaw nga sakay sila diretso kay tan-aw siguro na ang mga fisherman gali, mananagat gali, wagay nagduha-duha. Plus, hunahuna pa gid nila naaman si Hesus atong kauban, no? Anong mahadlok man ta, no? Mao nga sakay sila. Pero ato mang nasayra, no? Nga sa dihang naglawig na sila ug naigo na sila ning bagyo. Katong mga banggiitan nga mga mananagat, katong mga experience nga mga disipulo ni Hesus, no? Nataranta gid sila ug dili na sila kabaluon sa ilang buhaton. Gaana gid siguro kakusog ang bagyo. Ako bitaw maghinumdum lang ko atong bagyo nga among nagian. Murag kog natagam di wala pila ko katuig way uli-ulig buhol. No? Mingnong sang papa ron uli na sa tagbuhol, murag huno na pagsulo dia pa, no? Kaura. No? Dadi na lang ko diri sa imuhang mga kaunon didto. No, ana po tong mga disipulo ba nga bisag naka-experience na sila og bagyo or kanang dautan nga panahon katong mga mananagat, sukad-sukad wala pa gid nila na experiencehan. Muna nga nataranta gid sila. Pilo kabalo mo unsa pa gyud nakapait sa ilahang gibati, ang nakabalaka pa gyud sa ilaha. Pagkakita nila kang Hesus nga naa didto sa likod sa barko, natulog, nagunlan pagyud. Ana gid sila. Naunsa naman isang tawhanan ni? Nga imbis nga tabangan ta niya, nagtulog-tulog raman. No? Nagtulog-tulog raman. No? Kaning nahitabo sa mga disipulo, no, sobra 2,000 na katuig ang milabay nga diin sila giimbitar ni Hesus nga adto tas pikas. No? Nga dalhon sila ni Hesus didto. Ang atong Ginoo hangtod karon, no, padayon gihapon siya sa pag-imbitar kanato sa iyang mga katawhan, no? Nga ihatang dalhon dito sa pikas. No, sa may pasabot nga dalhon tas pikas. No, kini siya nagpasabot nga gikan aning stage sa atong kinabuhi, aning nga punto sa atong kinabuhi, no? Gusto ta dalhon ni Hesus dito na pud sa sunod nga punto sa atong kinabuhi, from this stage to the next stage. Okay? Personally, no? Kini siya pwede nga ang pasabot niini is kanang ato ang mga
personal nga mga choices o personal nga direction sa kinabuhi. Sa atong career, sa atong relationship, no? Sa pamilya, pwede ni siya sa kanang mga gitawag bitaw sa Ginoo nga i-relocate nimo imong family tungod kay naay mas giandam ang Ginoo nga lugar para kanimo, no? Kung negosyante ka, siguro ang pasabot ninis na ay opportunity nga imuhang i-grab, no? Nga although medyo alanganin ka, nahadlo ka, no? But gusto sa Ginoo nga imuha na siyang i-grab kay maghatag na sa imuha og kalambuan og kaayuhan. No, isip po sa kasimbahan, no? Pwede po nga tagaan ta sa Ginoo og bag-o nga direksyon. Okay? Bag-o nga sugo, no, nga mangandam, no, para sa atong ginabuhat karon, no? Pagpangandam sa pagtukod aron sa pagpangandam sa simbahan para sa sunod nga henerasyon. No? Kanisa isa lamang sa mga pipila lamang sa mga pamaagi. No, diin kita gatawgon o ginaimbitar ni Hesus nga tabuk ta didto sa pikas. No? Ang nakapait lang niini, no? Siguro ang uban excited sila kay kana bitawng pag ingnan ta sa Ginoo nga adto ta didto or go or move nga dili bitaw ta ingnan unsay mahitabo along the way. Ang uban excited sila ana. Excited ka ana, pastor? Ako dili, no? Ambot lang sa inyo ha, pero pag ako siguro ana nga ingnan ko nya di ko makahibalo, no? Murag duha-duha ko, sigurista man ko, no? Pero ang Ginoo nato, ana siya pag moingon sa tuwa, dili ta niya usually ginaingnan unsay mahitabo along the way. Di na siya mohatag sa detalye, no? Kay kabalo siya, kung ingnan ta niya unsay mahitabo, kung mubuhat ta ani mo adto ta didto, siguro basig dili na ta mo dayon. Ako kung nakahibalo ko nga motoy mahitabo pag adtog Bohol, asa ba ko mo adto, no? Dili gid ko. Kay ngano man, no? Napagitay ka ng kuan man good expectation nga tawhanon nga ekspektasyon nga kung kabaluta nga ang Ginoo ang nag-ingon sa ato sigurado gid ta nga ang Ginoo mo'y nagtugot nga kita mo adto diha, buhaton nato ni. Mag-expect man gud ta nga smooth sailing gid ni. God's will good. No kanang sure gid ko nga kanang unsa ni? Naagi blessing sa Ginoo. Nang nadunggan gid nako siya nga nagstorya sa kuha, no? Muna mag-expect gid ta nga hapsay gid kayo ni. Okay, kita nga tao, gusto mangita nga way problema, di ba? Kasi gusto sa inyo diri problema. Lord, ihatag gid taon sa iyaha. No, kinsa? Wala, di ba? Mubitaw nga kung mag-travel ta, natay mga gusto buhaton, unsa man atong ginabuhat para nga makuhaan ang problema or ma-minimize or ma-eliminate ang problema. Unsay buhaton nato? Di ba? Magplano, no? Mag-evaluate. Whether pamilya, kumpanya, simbahan, no, naana evaluation, na planning. Okay? More than that, no, kita personally para nga malikayan nato ang problema unsa atong ginabuhat. Okay? Gatigom ta, gapaningkamot ta nga natay saving sa bangko kay basin og unsay mahitabo at least na ako'y kuot, na ako'y makuhaan, no? Unsa pa? Gagain ta og experience, no? Makikonnekta sa mga tao nga ilado, no, mga influential. Kay makatabang na sila panahon sa ating problema. Naana siya sa BIR, naana siya sa kuan, customs, no? Invite na sa wider group. No? Kuan ba kanang influence, no? Unsa pa man atong ginabuhat, no? Daghan pa atong ginabuhat, no, nga atong ginabuhat para nga mura ta ato ginapalibutan atong kaugalingon sa mga bukid, no? Bukid para nga atong ginahuna pag abot sa mga bagyo, maproteksyonan ta na ani atong mga gipang himo, no? Aron walay problema. Or kung naa man gali problema, dali ra. Pero bisan pa na unsa na nga mga bukid sa kwarta, no? Unsa nga bukid sa influence, unsa nga bukid sa expertise. Okay? Unsa nga bukid sa mga expert men and women nga imuhang ipalibot sa imuhang kaugalingon. Dili gid na sila makapugong sa mga bagyo nga moabot sa imuhang kinabuhi. Ang kamatuoran gani, no? The hard truth, bisan pa naa ang Ginoo si Hesus sa imuhang kinabuhi, ang bagyo moabot gihapon. Mga unos sa kinabuhi, moabot gihapon na sila.
No? Ato ba nang nadawat, ato ba nang nasabtan, nga dili guarantee nga kung naa si Jesus sa atong kinabuhi, wala na'y bagyo? No? Kay kadaghanan sa tuwa ga-expect ana ba nga kung naa si Jesus, no? Wala na'y bagyo. And kasagaran yun, kung moabot ng bagyo sa atong kinabuhi, labi nagdugay-dugay na ta, wala kaagi og pagsulay, no? Mataranta gyud ta, no? Magpanik ta, no? Kung naay play-off mode, naapoy panic mode, no? And kung magpanik na ta, di na ta kabalo sa atong unsay atong buhaton. Kung dili ta kabalo sa atong buhaton, imbis nga ang katong importante nga butang atong buhaton, kato na nung pinaka walay pulos nga butang ato ang unahon. In other words, mas pilion nato nga mangitag tsinelas panahon sa bagyo instead nga magsuot og life jacket, no? Magsikag tuwad-tuwad diha pangita si mong tsinelas, usahaw man ang tsinelas, tabang na si mong langoy, no? Di man, no? Nay mga uban nga magdaot imbis nga moampo sa Ginoo, mangitag kuwak doktor. No? Ngano man taranta naman, no? Di na kay balo. Imbis nga na nagproblema sa iyang utang para mabayaran, no? Mangutang na pod, baray bayad sa utang. No? Ana ang mahitabo sa tuwa basta mataranta na ta. Dili na ta kabalo sa unsa atong buhaton. Pareha sa mga disipulo. Katong nataranta na sila, wa na gid sila kabalo sa ilang buhaton. Ang kabalo mo unsay isa pod ka pinakasayon nga atong mahimo kung kanang naabitaw ta sa taliwala sa problema. Unsa man? No? Manudlo na dayon kinsa atong mabasol, di ba? Ikaw manggod. Sa mga bana, sa mga asawa, kinsa may pinaka-pirmi mabasol? Ang bana. No, luyas bana, oy. Ang bana pod, kung siya yung problema, kinsa yung basulon? Asawa. No, ang mga anak, kung magproblema na silang kinabuhi kay wrong mga choices, kinsa may lang basulon? Si mama ag papa, no? Pero kinsa gi pinakaluoy nga pirmi mabasol? Ang Ginoo, no? Ikaw man good Lord. Hayahay na unta kay ko dito sa akong kahimtang gidala pa gid ko nimo diri. No karon diri gatingkagol ko dito unta ko naapa ko dito gatutpik-putpik na ko karon Lord, human ako kaon. No, inom-inom ra ko kape. No? E karon nga imo kong gidala, kapait pag gidana no kanang panahon sa problema bitaw unya. Kabalo kang Ginoo nagpadala sa imuha diha. Pero ang Ginoo hilom ra kayo. Sige kag ampo, pagyo tubag, no? Pait kay na ba? Mumurag, Lord. Mo siguro na ang katong experience sa ni Gary Valenciano no, nasulat niya tong natutulog ba ang Dios? No nga. Ikaw may nagdara sa ako diri Lord, asa naman ka? No? Para sa mga disipulo ba? Grabe na siguro ilang nagandagan, baras-baras dito sa barko no niya. Grabe na niya pagkakita nila. Huy. Natulog siguro ang nakakita siya mga duha lang pipila no niya gitawag niya yung mga kauban. Ali ragud mo. Tanawa ragud ning nag-ingon sa tuwa nga mo adto ta dito tanawa. Tawa. Kita hadlok na kita nga mamatay siya nagtulog-tulog ra. No? Unsa maning tawhanan ni? No? Kawa bay pulos, no imbis nga mo tabang nagtulog-tulog, nagunlan pagyud. No? Muna nga sa ilang frustration, no? Sa ilang frustration unsa ilang gibuhat? No? Ay. Unsa ilang gibuhat? Ilahang gisinggitan si Jesus. No? Sa Bisaya wala man gibutang no pero sa English ingon dia they shouted at him. Ingon sila magtutudlo. No? Magtutudlo. Wala ka ba mabalaka nga mga lunod na ta? No? Alam mo magpukaw ka og tao. Magtutudlo. No? Di na kamata. Saba pa kayong hangin. Syagit gyud. No? Sagitan gina sila si Jesus sa ilahang frustration ba? No, kita ana man pud ta, no? Lord, wa ba kay paki? Nagalisod nako. Wa kay paki Lord nga nawadaan ako trabaho, ana kay pakaon sa akong anak. Kaya buhon na akong kaldero, Lord. Ya. Labi na ka ng murag wala bitaw ginabuhat ang Ginoo or naay ginabuhat ang Ginoo pero dili mao atong gusto ngayang buhaton. No kaya atong gusto nga ato man pagtanaw sa Ginoo kana bitaw murag panic button
nga kung dili na gid nato kaya, no? Tuplukon lang nato ng panikbuton, murag ma-okay na din ang tanan. Lord, ikaw na bahala. Pak, hulat na lang ka. Okay na? No, dili man ingunana ang pamagi sa Ginoo. No? Dili siya ingunana nga mulihok sa atuang kinabuhi. Okay? Atong hinumduman nga dili nato kalimtan. No? Kaning mga disipulo pod prior ani nga incident sa chapter 1, 2, and 3, nakita nila ang mga milagro nga gihimo ni Jesus. Itong giayon niya nga leprosy, nga naay leprosy nga tao, itong giayon niya nga murag mother-in-law ni Peter, mga teachings, mga pagtulunan nga iyahang gisulti, iyahang gi-reveal sa iyahang mga disipulo nga naminaw. And na-amaze gyud that mao bitaw nga sunod-sunod gyud sila kang Hesus, kay nakita gid nila nga grabe dili gid ni ordinaryo nga tao, no? Mao nagsunod-sunod sila sa unsay ilang nakita kang Hesus. Pero pag abot sa bagyo, nalimtan nila ning tanan. Wa na gid sila hinumduman. Ang pinaka-importante nga dapat hinumduman nila, kinsa ilang kauban sa barko, ano? Nga anak sa Ginoo, Dios ilang kauban sa barko. Nalimtan nila ni, pinaka-importante. No? Ang ila ra yung gusto is masulbad ang ilahang sitwasyon. Kana ra gyud. No, bahala pag kinsa ka diha, no? Basta kay subaran ni. No, moro gyud na ilaha. Kinalimtan nila. Nahinumduman ako no katong mga 10 or 12, more than 10 years ago pod nga niadto ko sa ako, si Pastor David, o ang iyang good friend, si Brother Sam, no, nangadto mig Davao. Kay gusto gyud nila testingan ning wakeboarding. Ana bitang guyuron ka sa PC nya mga anak ka ganang murag skate, dako po siya sa skateboard pero gamay siya sa sa surfboard. Birahon kag PC unya magtindog ka, magtuyok-tuyok ka sa kanang man-made nga lake. Kasi nakatry sa inyo na sa Deka sa Davao. No? Excited kay sila. Ako murag dili kay ko excited kato nga time si Anson Boros dili makauban si Anson didto mag-wakeboarding pero uban na mo siya sa Davao. Ako na lang giubanan no? No? Excited kay sila sa linya. No, sa mga pag-briefing, grabe, minaw gid mi niya. Paglinya ka na, sige, linya na mo, kaysa tong gusto mauna, una gid si Pastor David, si Pastor Sam. Nyo ako, manapay mga duha or tulo after sa ilaha, ay ako. Pag-una ni David, pagbira, salom. Kanya ka-experience po ko nga na salom. Dili, gini mo malikayan nga, dili ka kainom og tubig. Sigurado gid kainom kag tubig. Kay pag-ana nimo, pag ginhawa nimo, suyop ginatanan. Imagine katong man-made nga lake, stagnant ang water. No, mga ihi dito, mix na siya. Shhh, no? Pag-ana di mga tunga sa litro gito nga tubig yan. No? Pastor Sam na sad. Pagbira sa yap, wala pa lang gani siya masugod og bira, baka mumo na. No, mga 2 ka litro nga tubig. No? Ako, kulbaan na kay ko. Pero nahinumduman ginako ang giingon sa nag-briefing sa mga siya nga, sir, ang kira gidani nga makatindog ka is mag-create ka og balance. Balance. Para makakreate ka og balance, sir, pagbira sa imo sa PC, sir, birahon sa nimog balik. Para nga ma-stabilize sa imong balance. Kay kung pagbira sa imo pabira ra pud ka, kusog man kay siya. Sumo mo, gyud kay imo gyud. Unya, pag humani mong bira, sir, hinahinay din kag tindog. Ako gidong ginomdoman. Pagbira pod, no, nya hinahinay tindog. Ug tuod man, pagbira sa ko, bira na ako, hinahinay ko tindog, nakatindog man ko. Tindog jud ko, no, hapit isa karon, paglingi ginako ila Pastor Sam o Pastor David, no, muragid sila mamatay sa kaibog, ganag sila. No? Wala na ako nagisulti para nga ipahinambog ang ako or i-emphasize ang pag-inom nila og tubig, no? Ako na siyang gi-share sa inyo kay parihara gyapon na sa ato ang experience panahon sa mga bagyo sa kinabuhi. Nga kung natay dapat hinumduman og dili malimtan para nga maka-create ta og balance, no? Ato yung hinumduman kung kinsa ang naa sa ato ang barko. Kung kinsa ang naa sa atong kinabuhi. O kana siya way lain kung dili si Ginoong Hesus. No? Ang atong buhi o gamhanan nga Ginoo. O ako nang i-assure sa inyo no? Nga moabot gyud ta didto sa pikas. Kani manggong mga bagyo, no?
sama sa pagsulay, problema. Pag-abot ani nila sa atong kinabuhi, ang ilahag yung gusto nga makuha ani is ang ato ang pagka-lisang. Di ko kasabot, di ko kakuan kayo sa English man gyud is AWE ba. Ang yung translation nga nakita na ako nga relevant kayo ay murag duol-duol ra sa akong gusto nga ipadayag is pagkalisang. No, kana bitawng pag-abot sa problema, gusto gid niya kanang malisang ta. Pareha bitaw anang sa Amerika pag adto na sila gira katong desert storm. Ang ilag yung unang nga buhaton na is kana ilang gitawag nga shock and awe. Nga ang first attack ana nila katong sa Iraq, katong sa desert storm is gusto gina nila nga malisang ang ilang kaaway sa ilahang firepower, no? Shock and awe. Nga magdungan ang air attack o ang land attack, no? Naapay water nga mga kailahang mga navy. Ana po ang gusto sa kaning problema sa atong kinabuhi. Nga moabot gusto na niya nga malisang ta. No? Nga mataranta ta. No? Muna iyahang tumong sa tuwang kinabuhi. Kay ngano man, no? Gusto na niya nga malisang ta. Kay kani mga atong pagkalisang, mao din na siya ang mag-rally sa atong emotion, no? Nga mag-think dayon ta og maghunahuna ta og mubati ta og negative. Negative na din ta, no? Labi na kanang malisang na bitaw ka pag-ingon pa lang sa problema nga unsa di ang sakit? Cancer. Cancer? My goodness. Posible na. No? Ano din, nagbulag sila, nag-away sila, ano man. Nailain. Wow. Pila din gikinahanglan nga kwarta para kailangan mabayran para masulbad ni. Pag-ingon sa amount. Ha? Murag magisi bitaw ang baba. Ha? Ipapriso na lang na siya. Posible na. No, kung inana bitaw atong attitude, pag abot pa lang sa problema, wala pa lang gali gasugod ang away, murag ato nang pataas ato ang white flag ba? No? Surrender na. Daog na ka. No? And kung inana ang ato ang attitude, do you think makatabang siya? Mapariha lang ta sa mga disipulo nga mahimo nga kanang warrior ba? No, mga tarantitit, kana bitong gitawag nato sa Bisaya mga tarantitit. No? Gamay lang kay nga problema, no, murag end of the world na. No? Nalimtan na nila kinsa ilahang Ginoo, no? Kani man pong mga unos sa kinabuhi, mga bagyo, no? Nga kani sila intended gini sila sa kaaway, no? Sa atong kinabuhi para nga dili ta makaabot didto sa ato ang padulngan nga giandam sa Ginoo. Kay ngano man, kabalo man gyud ang atong kaaway, no? Ang demonyo nga pag moabot ta didto asa ta gusto ipaabot sa Ginoo, dako gid kay problema. Kay ngano man, unsay naa didto sa tabok, importante, no? It's important, significant, and valuable. Kay ngano man, mga saad na siya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga ato ang gusto ato ang makabot, nga atong maabtan, no? Mao na ang demonyo buhaton gini ang tanan. No? Kauban sa iyahang mga minions, no? Buhaton gyud niya tanan nga pwede niya nga mabuhat para nga dili ta makaabot didto. No, pero kung kabalo ka nga ang Ginoo gyud maoy nagpadala nimo padulong diha. Maoy nag-ingon kanimo nga adto. Buhatan ni. No, bisan pa unsa na nga mga bagyo imong atubangon. No? Sigurado gyud nga moabot ka didto sa pikas. Pareha sa mga disipulo ni Jesus, bisan pa sa ilang na-eksperyensyahan nga pinakakusog siguro, usa sa pinakakusog nga bagyo nga na-record sa Bible, nga ilang na-eksperyensyahan. Hapit na nalunod lang barko, hapit na sila nangamatay, pero ningon diha, no, wala na ako nabutang diha sa PowerPoint. Sa Marcos Kapitulo 5, versikulo 1, tanawa, og sila miabot didto sa pikas. No? Grabe nga relief, di ba? Nga bisan pa unsay nahitabo kanila na gabasa ko ani, no, sa permiro na ko nga basa ani, excited jud ko makabalo kung niabot bagid sila sa pikas. Kung nakita nako diya sa Kapitulo 5 bersikulo 1,
niingon, og sila miabot didto sa pikas nga bahin. Wow, no? Amazing gid kay atong Ginoo, no? Nga bisan pa man sa atong mga biyayaan ng mga pagsulay, no? Basta na ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, moabot gid ta sa atong padulungan. Ug kani nga mga panahon sa mga pagsulay, ang pinakaimportante gid ni no, ang ato agi yung pagtuo. Panahon sa mga bagyo sa kinabuhi, ang ma-question gyud pirmi is unsa ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Sama sa ang pagtuo pod sa mga disipulo, no? Nabutang pod sa alanganin ug makapangutana gid ta unsa di ay ang ilahang pagtuo diha kang Hesus. Duha ka disipulo, si Matthew ug si Lucas. No, Mateo ug Lucas ug si John Mark, dili na siya disipulo, pero kauban ni siya ni Paul, no? Sa iyang journey. Pa sa gospel, three accounts in the gospel, nagsulat sila sa ilang kaugalingon nga mga bersyon ni ani nga experience. No? Ilang gisulat. No, diha sa Mateo 8:26, kini siya after na ni nga katong ilang gipukaw si Hesus. Ug taod-taod mimata si Hesus, no? Mimata si Hesus. Ug iyang giingnan, no? Iyahang gimanduan ang hangin ug ang mga balod nga mutuman kaniya ug miundang kini. Akong na kuan ba visualize ba nga dili lang ni siya nga ordinary nga pagundang bitaw nga kanang after sa ulan murag hinahinay nga ni kalma ana. No, ang hangin nga kanang mura bitaw electric fan nga pagpalungon ni mga electric fan magsige pang yaman nagtuyo kinahinay, no? Ako nakita is dili ingon ana. Kundili kanang pag-ingon niya nga undang ang hangin. Ang kanang electric fan kung imong palungon mura siya gihawiran niyang tapiraw ba? Ngawa nagihangin ni gawas. No? Ug ang kanang kalinaw sa tubig nibalik gid sa diretso sa kalinaw. Kay ngano man diha gyud na shock ang mga disipulo. Kinsa ba kining tawhana? No? Nga immediately sa English man gyud, no? Nadia sa version nga immediately it ceased. No? It ceased meaning totally naundang. Nawala. Ug after diha no ingon siya diha sa Mateo pagkagamay sa inyong pagsalig. No? Ug diha sa Marcos, ingon siya, wala ba kamoy pagsalig? Ug sa Lucas, no? Ingon siya, hain na ba ang inyong pagsalig? So in English, kaning sa Matthew, ingon siya, no? Why you have so little faith? In Mark, it says, do you still have no faith? O sa Lucas, in English, sa Luke, ingon siya, where is your faith? Nga naman, lahi-lahi sila. Tungod kay lahi-lahi ang ilahang kondisyon sa ilang pagtuo, atong panahon nga na-experiensyahan nila ning bagyo. Okay? Si Mateo, nga usa ka disipulo, nga nakita gid niya unsay mga ipangbuhat ni Hesus. No? Sa panahon nga naigo na sila sa bagyo, no? Ang iyang pagsalig diya sa Ginoo gamay na lang gid kayo ng taon. Hapit na gid in taon mawala. Kung nagpadayon pa tong hangin og mga 5 minutes, hurot na gid iyang pagsalig, no? Si Marcos kato nga time, no? Iyahang na realize nga wala pa gid di ay siya nagtuong nagsalig kang Hesus. O si Lucas, nga usa ka doktor, no? Nawala. Wa na dyan mo iyang pagsalig. Okay? Ang pangutana, kumusta ka karon? Kumusta ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo? No? Kumusta ang imuhang faith diha sa Ginoo? Asa ka maka-identify sa tulo? Kabalo ko nga katausa ka nato no after sa pandemic, during pandemic ug karon daghan kay tag mga pagsulay nga giagian. Siguro sa nilabay nga mga bulan, nilabay nga semana. Ug bisan karon pipila ka nato gaatubang pagyapog bagyo sa kinabuhi. Kumusta ang imong pagtuo diha sa Ginoo? Sama ba ka kang Mateo?
Nga bisan sa unsa na mga gipakita nga mga milagro sa Ginoo sa imuha sa nilabay nimo nga mga katuigan. Pankaron nga gatubang ka og problema, murag gamay na lang gid kay ang imuhang pagsalig diha sa Ginoo. Or sama ba ka kang Marcos? Nga karon murag wa na gid kay pagsalig diha sa Ginoo. Or kang Lucas, nga usa ka doktor, kani mga doktor dili ni sila basta-basta mutuo lang. Kailangan naagyoy hard fat. Hard facts, no? Mga ebidensya nga mutuo gid sila. Ug si Lucas isip usa ka doktor, kumbinsido gid siya. Pero panahon sa bagyo, sa kinabuhi ng ilang nagian, kung sisama ba ka kang Lucas nga di na nimo makita ang imuhang pagsalig na wala na gyud, di na nimo makita ang imong pagsalig sa Ginoo. Asa man ka gadalhon sa Ginoo karon, asa man ka padulong, no? Unsa man nga mga unos sa kinabuhi ang mong giagian, siguro murag mo give up na ka, no? Kag-give upon na ka tungod kay kabalo, bisag kabalo ka. Nga diri man gyud kani man gyud ang gusto sa Ginoo nga kibuhat ug nakapait pag gid ano nga kabalo ka nga buhat ka sa sakto. Pero ngano man nga atubang gihapon ka og mga grabe nga problema. No? Kini nga mensahe, no? Karon padayag ni sa Ginoo para sa usag-usa ka nato para ingnan ta nga ayaw ihatag ang imuhang focus diha sa bagyo. Ayaw ihatag ang imuhang kalisang diha sa problema. Kundili ato lamang kining ihatag sa Ginoo nga buhi o gamhanan. Nga siya lamang gyud ang angayan no nga mudawat nining tanan sa ato ang focus ug sa atong No? Ang Ginoo nga bisan sa pinakakusog nga bagyo nga nagian, no? Makatulog ra gihapon. Sa sunod nga kita moagig problema nga murag ang Ginoo natulog ra dapat dili ta mabalaka ano man. Kinsa bay tao diha, kinsa bay nagproklama siyang kagalingon nga Ginoo nga kung makaagi niya na klase nga bagyo, makatulog paghihapon og hagamugaway? Dili ba ngayon nga kita ma-amaze no mamangha niya na nga wow, kini mo'y Ginoo. Nga bisan unsa ka grabe ako giatubang nga problema, no? Makita gihapon ako siya nga peaceful kayo. Kay mao man na ang gusto sa Ginoo nga ato ang buhaton. No nga in the midst sa tiwala sa mga problema kita makatulog gyapon og hamugaway nga naay kalinaw sa atong kinabuhi. Nga maghinumdum ta nga bisan unsa nga bagyo atong giagihan, no naa si Jesus sa ato ang barko. Naa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug kung kana dili nato malimtan, no? Ako ang isiguro sa inyo nga kita mo abot gyud didto sa atuang padulungan. No? Magampo kita. Ginoong Hesus, dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Salamat kayo, Lord, sa kasiguruhan, O God. Nga kining mga unos sa kinabuhi, Lord, although kini imuhang gitugot, naagid ni sila'y kaayuhan sa amuhang kinabuhi. Una sa tanan, Lord, nga among mahinumduman, kanunay, nga ikaw anaasa mong kinabuhi, Lord. Nga bisan pa man unsang mga unos, bagyo, dili gyud malunod ang amuhang barko. Dili gyud malunod ang among kinabuhi. Tungod kay kaning mga problema, Ginoo, apil na kini sila sa imuha ng gipildi sa imong pagpakamatay dito sa krus. Kaning problema sa kwarta, problema sa amuhang mga sakit, problema sa mga relasyon, problema sa negosyo. O God, Lord, wala ra kini sila kumpara sa imuhang gahom, Ginoo. Salamat, Lord, nga sa among pagpamauli, dili gid kamo namo kini malimtan. Apan amo kini sila amo kining ma-apply, magamit, Ginoo, ang imuhang mga kamatuoran nga gipadayag kanamo, amo kini mahinumduman o magamit sa mga adlaw nga kinabuhi. Aron kami, Ginoo, magmalampuson ug maabot ngadto sa amuhang padulungan. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.